Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri, boyding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdengku pesakat kami suku ten keluahanen, bersodip mo kita asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, keleng ibaboh aturan. Bagi sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat i Matius bindu 12, ayat sada soh ayat walu. Janahanat sebagai pusat permenungenta, imo si tersurat i ayat pewalukan si mendok. Karena anak jelmai diko merkuasa taba ari sabat. Ale karina dengan, lot mo sadakala perawat. Ijam kerejona menolong korban kecelakaan idalan. Ia igerahi pimpinanna karena oda jolon ia mido izin. Nai keluarga korban mendok, karena perawat imo gabe tertolong kesah duka nami, bagi mo idok keluarga si korbani. Si pata, pemahan keleng melebihi batas aturan si biasana. Bagi mo cerita Yesus dekat si sinna iladang gandum. Kalai melehe, deket mangan iladang gandum tikan ari sabat. Kalak parise langsung protes, karena bekalai pentingan ngo aturan ulangkan keperluan. Tapi Yesus membuka mata kalai merkite cerita si Daud si kipan roti pelen. Ia peteridahkan Tuhan menengen sohmi pusuh perhatiin oda pelin perulan sambing. Kalimat karena anak jelmai di ngomer kuasa taba ari sabat oda lako menondati sabat. Tapi kibalikan milapatan sintuhuna. Yesus peluruskan hukum sabat i aturan si kakunai. Ia terlebih mermaseh ate mendahi kala si lehen ulangkan ulan meragama si kosong janah ndauh keleng. Mula hukum idalankan oda merdengan keleng. Kita kembalangan rupa Tuhan ibalik aturan idi. Kita itenggo lako menjadikan keleng ibaboh aturan karena keleng imo inti patin ni Tuhan. Enggak tinggo kita terenggep ibas kuso-kuso boingo manang oda boingo tapi lupa mengkuso entah kelengo Enggak tikalon lebih si jaga citra rohani tapi gagal mengkekelengi kala si perlu pengurupin. Yesus mendokkan tompel kalohon si Darien. Gelu ibagasan kelengo kita atau sekedar mengikutkan aturan? Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan mi karina keleng mi bahi nami. Nggeut ngo kami mengulakan katamu. Asa lebih ku pentingkan kami mengulakan kelengmu ulangkan aturan si kaku. Beremo kami gegoh mengulakan sa. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkite keni kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si memasu-masu kita karinana. Juan-juah mo banta, shalom.